Assalamu alaikum. Машина кеш каналының көрүүчүлөрү жана жазуучулары. Кутман күнүңүздөр менен Ош шаарында Жапалауна базарындабыз. Азыркы сиздерге тартуулай турган бул видеодо навес астындагы унааларды көрсөтө кеттем. Бул жакта жылы жаңыраак, абалы жакшы. Ошону менен эле катар баасы бир аз кымбатыраак унаалар болот. Үзбөстөн акырына чейин көрүңүздөр. Жаңы модельдеги унааларды дал ушул видеодон көрөбүз. 12 июнь 2022 жыл. Апта күнгө жекшембе. Mercedes-Benz Vito 2016 кыймылдаткычтын көлөмү 2.2 $23.800. Жүк ташуучу толук кандуу. Штаттын өзүнүн монитору бар. Мульти баскычтар рулунда. Парктрониктер. Камера жок, көрүнбөйт. Рейлинг бар. Ушундай Vito болуп жатат. Жаңы Vito дегендер. Ушуну сунуштайбыз. Мынакей азыр эле ушул көз астында ушул стрим сатылды. 455 000 сомго. Оң руль. Жылы канча экен? 2001. Алдыбыздан ушундай сатылып калган унаалар чыгып калса, тарткан аракет жасайбыз биз дагы. Силерденби? Так. Өзү адамдар көп мынакей. Бул жакта деле кандай десем, адамдар келип кызыгып көрүүдө. Hyundai Solaris deyizби? 2019 кыймылдаткыч көлөмү 1.6, коробка автомат. Төрт айнектен электро көтөргүчтүү, электро күзгүлөр, антизанос, контроль давления шин, корректировка фар, мультируль, круиз контролю менен кошо, отуруштардын жылытуу системасы, USB, чындыгында опциясы аябай жакшы экен. Айтмакчы, климатта. Баасы канча болду? $13.000. Жакшы. Комплектациясы жакшы. Бул унанын так, бул жерде Chevrolet Malibu 2 турат. Шуну көрсөтүп коелу. Канча деп атасыңар? 14,5 мың. 2017 1.5 турбина бар, коробка автомат. Камера, сонарлар. Бул жагында мына дублирующий стоп сигнал. Арканкы диванда отурушунун жылытуу системасы да бар, жакшы. Машина кейджи каналы. Так, монитор. Так, ключу чиппи? Чип. Жакшы. Бул жагы мына рульдук болсо керек, же электро күзгүлөркү? Жок, рульдук экен о. Телескопический руль. Жакшы. Канча дедиңер эле? $14,500 айтылыш баасы. Жакшы болду. Мол жерде Mercedes-Benz S-Class турат. Арканкы жагынан биринчи көрсөтүп коелучу. S-Class 4WD, парктрониктер. Assalamu alaikum. Мына арканкы орундуктарынан эле көрөбүз. Карасаңыздар, баягы арканкы диван мынандай электро регулировкалары жана жылытуудан сырткары вентиляциясы дагы бар. Пардалары да көтөрүп түшүрөт, но заводской пардалар экен. Бул жагында ошол эле климатты башкаруу. Люк, 2 зоналуу люк. Бесключевой доступ. Отуруштардын абалы деле начар эмес. Монитор, контроль. Антизанос дегеним ESP.
2008 кыймылдаткычтын көлөмү 5.5. Баасын канча дедиңер эле? $16.000. Oldu. Так, уланта берели. Sizden mi bu? Arlando degендерге bir көрсөтүп кое берейин, маалымат катары болсо дагы. 7 орунду Chevrolet Arlando 2012 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, дизель. Бағасы жазылбаптыр. Камера, партрониктер бар. Ondan кейін мала литрашкаларды өзүнчө да видео алып чыгарылыш жасайм, бирок мо Kia Morning'ти көрсөтүп кое берейин. 2016 кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб, коробка автомат. Morning канчада отасыңар? $7.500. Hyundai Sonata 2016 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, бензин, коробка автомат. $12.500. Bunun arkasında Chevrolet Cruze 2. muğundağı spoiler, sanarlar, arkankı ayneginde da spoiler var. Chevrolet Cruze 2. 2015 1.8 Cruze senki? Yok canım. Kançada ottur эле, билбедиңби? Bunda da baası жазылган эмес экен. Жанда эси дагы көрүнбөйт. Анан Toyota Camry 55 кузов, гибрид, люк. Сизденби? Канчада отасыз? Assalamualaikum. Так. Baası жазылып турат экен. Oldu 2016 2.5 $19.000. Aha. No, Cruze sizlerden bilip kança bolot bilе? $9.500. Жакшы. Свежий деп койсуңар го, качан келдилер? Свежий деп жазылып турат да дейм да, 2015 болсо былтырлары келген биле дейм да. Адашпасам. Мейли сүйлөшүп калды. Уланта берели. 2017-2016-ларга болуш керек быйыл. Дагы кайсыны тартышың деле билбей каласың. Өзү балары жазылып турса, чекеден деле мен деле тартып кете бермек элем. Мына Lexus ES-ти көрүңүздөр. Коз мына чындыгында 2017 2.5 гибрид бул дагы. Коробка автомат. 4 дөңгөлөгү тең жайкы. Протекторлары жакшы абалда. Бирок баасын жазган эмес. Мына жаңы келген, алып келинген уна Kia K5. Дистроник көрүнбөйт. Ушундай дизайнда 2016 беле? 2016. Кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, бензинби же газбы? Бензин. Камера, партрониктер. Бесключевой доступ. Мультируль, кара кожа, вентиляция. Отуруштарында климаты 2 зоналуу. Так, беспроводной зарядка дагы бар экен айтмакчы. Жакшы? Аябай жакшы. Пробеги 144 000 километр, антизанос.
Bunun baası kança dediңер? Baası $15.000. Mына иесінің байланыш номері. Жақсы çalыңыздар. Так, C класста көрсетіп қояйын. 203 кузовта. 204 кузов болады. 2008 қимылдатқыш көлемі 2.2, коробка автомат. Фара омыватель, партрониктер. Алейкум ассалам, қандайсыздар? Bir көрсетіп қоялы машинаңызда. Мынаки монитор бар, қара кожа. Басың қаншада отасыз? $11.000. Шындай Mercedes-Benz C-класс. Ондай. Выхылыптар іштей төрт атаң? Шындығында мынаки қара сажалар тұрады. Жақшы. Жақшы. Так, уланты өрелі. Мына ақырқы дизайндағы Lexus RX. Көріп қойыңыздар. LED оптикаларда. Так, бірінші сыртқы көрінішін көрсетейін. Шындай RX. Айтмақшы гибрид кен. RX 450 гибридмен қошып. Камера, сонарлар. Қозуна açındığında. Уна жауық тұрады, есі да жанында көрінбейді. Монитор, мынандай чоң эле жуйымдағы. Контроль полосы көріп отауыз. 2 зоналуу климатта. Қара кожа, электроручник, навигация, антизанос, телескопический руль. 2018. Так, $47.500. Ейсін байланыш номері 555 66 07 07. Базарда saat 2 болды. 3-тен кейінгі. Мұна уже қайтып отқан ұналардағы бар. Айтмақшы. Fit сатылды о? Қаншаға кетті? 445. 445. Жылы қанша? 2002. Рестайл қылыпсыңар, жақшы, насip қылсыңар. 400 қанша дедіңіз? 445 мың сом. Жақшы, ұшындай. Айтмақшы, өзінше бөлек видео қылып та тартауыз. Ошол видеозда көріңіздер, базардан қайтып отқан ұналарды тартауыз. Арасынан ошол сатылып қалған реалды бағаларын біліп аласыздар ұналардың. Toyota Camry 40 кузовта, 45 кузов. 2010 қимылдатқышын көлемі 2.5, $11.800. Байланышы үшін 0555 86 11. Бұл жақта да бір K5-ті көріп отам. Шunu көрсетіп қойайын. Kia K5 2015 қимылдатқышын көлемі 2 куб, заводской газ. Шығым қылып жасай тұрған жерлері жоқ. K5-ті қаншада отасыздар? Басы 12.000? $12.000. Видеозды жиынтықтай берелі. Баштан аяғына чейін көрген біздің азамат көрушілеріңізге терең разычылық білдіреңіз. Лайк басып, емек комментарий жазып қойды ұмытпаңыздар. Баспағандар.